SO pek nga Manipur Integrity thu a hi chi as a father, as a brother, and nei sei pi ki diwa achai na dinga request ka bol hin PR be chi kapom tapo we kadimanu chu TCA ko na UT a up se hi ta a hi le he chi Manipur Integrity clause pen hi kapom tapo we tin PR be bol leo ti hi mi pin a dei sa hi chi chung changa hi sar nang bi sei nu na ya sei thei ma mi pin he thim chi technical issue here na government ke vai po na administration na amasa SO political talk ho chu territorial council na thum now chu pre-3rd May chana chu relevant he chu chiwa chu Manipur territorial integrity au ma hyong ekal nom lo ye chu DC chu Manipur sunga ding ai thum lo hi chu issue he lo chu ala 3rd May 2023 akuna la hong ki khel phana he e hon yong political demand chu DC lo wa upgrade bol ta chu na UTR ding it's kichi I want a process to 3rd May masanga le tu apai a continuity to official platform to chin la hi chu chia chu SO ikat agreement suspension of operations agreement preamble for Constitution of India le Manipur territorial integrity ana chu tu ai ki khel te lo chu e chu continuity hi si a chu e demanu bo ki khel visa ki khelam he so ke ale tu chu aban chu henge tu ka ningkum September ge ya chu tumve ki ke hoya e hon hichi integrity thu chu ipom lo pa chi kisei chu kisei ai bang officially tuna government of India chun ipom lo pa chu register abol wa ai bang a paper a chu la do thei lo lai te ka khana India le British khanga chu India kat independence movement sort ta chi settlement ka chu independent hi ka chu British sovereignty no ya imperial power no ya ki administration no ya na a political settlement ma pa wa chu India chu independent a chom heti pa chu do chu a process chu e ho ayong chu demand pa chu settle ni lechun chi bar party pa chu alo thailo integrity thu chu relevant lo de ta chu a process chi lai se chu on paper chu ding chu tun idemanu chu UT here hichi integrity pala ado ding chu focus the level state government kinel du hachwa chu inang kang dan du chu tu chu relevant hello chu la do lo chu officially relevant hi ngai e ho ding demand pa tu chun hichi pa he head wang wa official am wang chu hichi would no ya chu kichi to poiti chu a UT demanu submit ki bol ta chu chun officially na idin mono chu e ho langa ding chu kichi a ometa Ewa government ki kyo la hiya a process ki chai ka chu hichi suspension of operation ground rules ha chu hichi government ji integrity thu chu ding hi chu kadam te ka na khat jong chu 3rd May ko na che hon ka ku pyang kang gui ti tau chu chu sam prong lam kai ti tau chu chi ho se to a yu tyang che ho demand chu officially ka ku pi district in lai Chanpur district in the lie. A demand to UT officially submit wang to settlement ka to concretize ki ball thailo. Hechi chu ki ball part le chun. A chamlo chu hechi SO ground rules are bipartite issue to a chama bay de chu. It's a purely technical process here na. Chia chu hechi chu ometa chu long neon deng lo Hichi chu akizi ya chu demand pa ta ki kal neang omlo. Ai chu a context chu 3rd May 2023 masanga anom hi ya chu. Hilai chu paperwork bo ya. Hichi ba khat integrity thu ja chu UT in demand thelu du heti na umlo pi chu. Demand theu azi yong chu khat thu la 3rd May 2023 kon hong ki khel ja chu ki ti government in yong demand pa chu submission pa chu acknowledge the ball
tua hi homeless pa khot na ma ya na al ama an unresponding hi tua hi kipan lo lai cho third 1st September 2023 ko na hi dialogue hi tu chan ga kipan thei lo lai but di tiu le apat na dinga cho technical matter cho so cho February 29 cho extend here state and abrogate the ball kit le to cho ki extend lo lai hi chu lo le chun dialogue cho officially achi na thei lo ding cho SOO agreement tripartite legal agreement chu government norms are chu na hi chu nga ya prerequisite da na hi chu I had to government and central government and SO to abrogate the ball lo chu extending our eco kinoma party thum da state bo chu rambai hon dictate the ball je wa chu abrogate the ball hekate tuna tripartite agreement state and unilateral abrogate the ball chu am holding up chu e ho effect no pi chu ai chu 2005 army to agreement ki sign chu hingna la hi chu le tua pang chu extend ki ball lo la here so he ki ball lo lai thu bo ya sapa chu hingna la chu chi chi chu center and abrogate ball lawang chu chu ki chai ai lo le SO group hon UPF on abrogate ki ball lawang chu ki chai state in sanga ball pa chu immaterial ta bang chu di ta chu ai le sar to chu question thei dol chu pyam ti le SAUT demand bol wen Manipur Integrity Manipur ka su ke lo di hina ti no na soi na pewin ai le chichu EPT atuma ki vai hom na delowa Manipur su ke lawa atuma ki vai hom na delu ki kal lo ham ki kolai lo ham ti ki cho sir ai chi ji achu to achu mei te te chon ilang teo chon abrogate abol ita chu SO pek chona ai le e hon jong ama hon chi cho bol wai le hon jong ti chu hi le kyo ka demand jong ka up so hitan upgrade UTR upgrade ke bol hitan Manipur Integrity clause pen kasu ke lo di ka ti pen chu ka phita ve ti withdraw bol na PR to bang ki bol le hoi loading ham to let me pi he theme lo tam pi hon he theme loading ham ti cho sir to questions chi achu ki hit na chu khati government ya e hoi government ki lo na state government and aggregate the ball yong le center to SO agreement to kha lo ale to achu state and government hi na a ball chu ki ball hi ya e ho chun demand process ichi pi pau hi akichai ka chu ichi integrity pa chu kila do thailo ai wanga chu ichi integrity wanga chu I demand no chu na demand thailo di ti na lo chu akal na lo chu hilai chan chu I hat the wa hele boy na lo ichi wa hina na sign ho tan demand chu na nei thailo di ki ti chu lo chu chu hoi ma cha demand chu in UT kelo state on demand thailo chu SA ki teacher government of India constitution ja chu UT lo la seat adang option lo chu e on UT day now chu center direct rule of mahal security chu ki tu maintain and chikiu se chu hilawa ki wai po na dinga UT with legislature thu mo ya hichi process ki chai ka chu hichi bipartite yong hello tripartite hitho tho ding state pangla panghi le I ju to SO extension bang ju state and cooperation pe lo wa le center chun state ya lo wa extendable thi chu na ju center khon how mai ta e holding a ju het chin du chu ichi integrity thu chu amasa third me masanga context a TC thum now ju hi ake kal nom lo contradiction nom lo chu al third me thu la hong ki khel pa na bo chu e hon UTF upgrade ho ya aya chu a process TC khanga pa tu chu continuity chu a closer a settlement lo la ya chu hichi chu chi ale kha chu integrity thu chu de ain tu ni chun UT demand pe chun I focus chu hichi integrity la do lo de I bol lo wa le chun chi wa chu ikitan dan di chu hichi chu ngai chu lo ya hichi demand UT chu kichepi the chu dialogue ki pat phat le chi chui to lo wa target UT chu ikwai do wa I focus chu integrity thu chu wa le chun state chu na possible hi lai chu
ba kat tripa ba kat integrity thu chu kila do atayong le UT settlement chu hilo lai de chu na thema tu ne integrity chu la dang te se jong nom tai chia chu UT mu di holo chu chia chu processable chu che clerical process na focus chu UT pa chu iche wa chu om pha la chun tua integrity chu automatic a kelham chu chama sang sia chu ti om dei ông hoàng à chú UT này demand thay lâu để tiền chú constitution à ông lâu chú lo chi lang center lang a chu UT demand nào a chu integrity thu chu boilo hi chu na sir bôi lâu bôi mà chắc cal mi pi bo ben a het thiam lo in ake kale ti hi chu na cái cal chú paper à ya demand chú integrity là đó đến pa chế lâu pi chú demand chú UT chú integrity chú third me masanga TC khanga pa chú ya ai a process ki chai lo lai ja cho le kha chu tium na lai chu a file chu chu na lai chu chu file ki tol pa chu ong ki khel na ding chu UT demand pa settlement ni le chen automatic a chama ki thang ta chu ma sanga chu hilong chu lom boi pi ngai lo pi chu chi ja chu na demand no dam bol thei lo diu he chi ja chu na demand na mu lo de ti na thu lo pi chu